Ole masa in channel lu ngai katu ulnaw saklet kang simle mara umai pupu inzana ledit sakna chibai kong bu masa chewane Manipur ground report voisun ninga thapfur sam ni lesom ni panga thotran ni ania tu hi dar ku le minute nga vel ani ani report ei pe khun hi amasa in Manipur phairam le tlang rama boina neu neu ing khom fielding a noa ami rok chu Meitei hai an kara rok chu boina thil tam taka su ko ni ti ri dingin a umani ole ei hi tangin alim ta inrin ni me ni thum sam ni le som ni panga kha Manipur boina an tan na kum ni ting na char ania kum ni ting na hi kum khat ting na khan martar hai sun na damin mang ania tukum sang ni som ni panga me ni thum rok hi chu Meitei hai le afana e khosak na ni spere sonde ti a mang ania Manipur e ni zo na hai e cheng na Churchanpur district Kangpokpi district Tingnopal district hai a khom spere sonde ti in muntina mang ania hi ni hin ei martar alim ta hai singna chan ramle namta dinga singna lutak chan hai khang hai inza na khan gan sadut khom pek anni bukani ei hi thiangin hi kumni ei boi sung hin mi him ring na zani som ni pasari ei chana big in zathum som nga chung roho pin boka khozani in sang saribaka tu hin in le lo nei lovin mi sing le li le sang khat vel eila umani songong chun Manipur kum ni sunga e boina hin e naw le te hai e sung le ko hai mitam tak inchuk na ting ni sen thildang dang ani sen la harsat na tam tak ei to ka Manipur state sunga mingin ei ta chu eidam no ei nai sa ni khomin Manipur imphal ting lak fe thei ni talo Manipur an thokin ramdanga ei feding reng rengin wungna lak fe thei ni talo amingin Manipur state sunga ni in la khom rovin rel na le thildang dang haya asana ei ni talein me ni thuma in thokhan Meitei haya in thokin asana ei ni ta ti in entir na dingin me ni thuma kum ni champhak na hi spere sonde ti a mang pani ani Manipur district munran ran hai ba ka khom tu ta India capital Delhi ale Shillong haya khom hi ni hi ursun taka mang ania Shillong tinga khom Kuki in pi Meghalaya hai hoi hotin mang ania in hall lin tak poisa tam tak sengin ho ania hini hin mar in pui Meghalaya Shillong ai o khomin thurhil na mar in pui ho tu ha hin anvanei bokani ole voisun khan chanchini hi danin Central BJP spokesperson Sambit Patra chu Manipura ahungin zina Imphal airport ahung tlung nunghin helicopter in Imphal in thokin Churchanpur ti apanani Churchanpur hin MLA pu vungzagin walte CM Huilo nita Biren Singh political advisor lo ni lakha ama kha mei ni li sang ni som ni pathum khan Meitei Arambai tanggol hain nasa devin an soi saka an vuklum anga an ngai tak nung an maksan kha ahung dam khosuk nokania wang nei tlak takin chung chun Sambit Patra hin vungzagin walte aina fe inawan mu puyan in chibaya chun lamka MLA pu LM khaute khom an mu pui bokani LM hitaka an mu pui nung hin Sambit Patra chu in Imphal ting akir noka tu ta lawang samgola
Imphal muna biren singan mu puya biren singan mu zo pui nungin Manipur BJP speaker kha ina khan alut noka khang khan inbik na hai an nei ti thu rit ania hitaka hin inga man khila ti rop su ching takin engkhom rit dingin a no ani hi chanchini lo rit danin tu ta ma met khan MLA som ni pakhat BJP le Congress dam pol khan khanain thoka thangkhomin mi som ni pakhatin Narendra Modi le Home Minister Amit Shah kola MLA hai khan Manipura sarkar na kan sim theyani tia anpek na leya lekha thonan pek na leya sambit patra kha hungni dingin mitam tak chun pan thila chonglai jing chun sambit patra hungna san hi chunga Manipura sarkar sim na ding boipuya hungni lovin Manipura hin ingtinam inrem na le mong na thei ania ti thua hungin sin le mani ti pol khom an umane chonglai jing chun a hung na san in dik tak hi tu chen hin ing khom hit alani no ti kha e he thei dan ania Central Force le police ha in Manipur tlangram le phairam munran thana hai SARS operation na nei singa hitaka an nei na haya hin munran thana Meitei ram hnoi mi UNLF ke group pakhat chun KCP PWG patni anman boka chun hi damdoi ting panga sumdong drug smuggler anti hi gampi mul surchan puran thokin mi paruk ralthum pakhat le anman ti kha hi dingina boka ni chun Manipur Sport Academy Hengang constituency sunga Manipur Sport Academy coach le staff hai chu kumsom panga noite Meitei Nupui te mi som pakhat hai chu zana ansul lui thakani ti rit ania anni hai hi in sung le ku hai ko la in thil suk vayani chun thano ni ti in an lo rik rap thakni in an rila an sung le ku hai hi zani lai pathin ni khan an nau hai kan dinga an fe na an nau hai in an lo rilani ti rilani chutoka an ril pe na chun an nu le an pa hai hin FIR an thelu ta chu an FIR an thelu chu bo zuin police hai hin tu ta an coach pa le staff hai hi an man ani Manipur tu ta sport football academy hai hi an academy khom he sukbo suktop niro se tia ngen pol khoman ti ka hit ani bokani chun me ni thumni kha Meitei hai khomin kumni sunga indo na thi hai po in za na khan khunser an pangve a sutaka chun Meitei Arambai tanggol hai an ho tu pa koro ngan ba khuman chun heng ang hin thu rilna aneya tu hin Manipur Nupui hai veng him tu Arambai tanggol hai chu dan bosi criminal angelin Manipur Police de Central Force hai chun he an mi zonga mi man an tuma aboi ta kani eng khom ni sen la CSO po lak chu in thuril na hai renga harsat na le thilin tak ding motin in rila amirok chu ingtinam harsat na hi eisuk re thei dingana tia mala tu khom in no tu hin tongbao ringotin thu in rila atak ram lak atung phak pakhat khom in no chulein how to the CSO hai po hi thangru la atak sinei tho anga yani thua hin hi chu ahun tano to hin nang ni hai chu kum upatak tak mot in ni talein ke chu naw pangkan lani a chulein malak dan ding in hungru manghai po chu ken ka tho ding ani ti in korongan ba thu khuman chu
korong ngan ba chun a hil bokani chun chu ba ka chun meira pai bi tu hin por han group parit in uma anrem khur lakin no tu hin in sola anin sol na hai akom a ṭhel dingin Arambai tanggol hai bok an mi ko no ka now hai in sol nu hai in an ṭhel sakti ka hi ta nu hai in sol ṭhel dinga now hai ko ti ro khi chu thin in zakum takani ti in korongan bakhuman khomin thu ong khil khit dingin a bokani chun he meitei hain mei ni thum ni hi kumni atling na an pasal tha anti ve boka athoba anti ni kha khai sun na khan hun an neya hitaka hin an mithi hai kha an ni chun zani zale somni le paruk vel chau kha an lim khan hung tar langa khita meitei hai hin an mithi hai po hi anin zak ve yamani ding an hung tar lang ngam no ani hitaka hin meitei hai chun in kham na sisam na in kham na an neya athi hai po kha thi sen man chu thi sen bokin phubai lak nok dingani ti in meitei Arambai tanggol hai kha in kham na sisam na kha an neya ni chu dein ni hai khom in ral ring atul ta le ni ti ka hi nom boka chun sadar hil cycle kampok pi ame ni thum ni khan ram le nam asana molim ta hai martar hai in zana in gan sadut tho ani lein FIR hi police a thelut ania police station hin hitaka silai kap tu ha hi tu manna ti in hungzong ania police hai chun tu ta ulbun panga hi an mana mihim ruk chuman an nei no chun Bishnupur district sunga samu chep nala antia central force le police hain combined operation anneya hitaka combined operation anneina hin SLR amexin le panni chun ulbun panni laipui panni grenade pali 9mm pistol panni local sim tool ser 80 high 9mm pistol panni chun laipui mu panni laipui pali chun silai mu SLR dam 9mm 5.56 80 high 7.62 80 high khomi tam tham tak an man bokani chun hi hun kalim ta April ni som hi pasari khani khom khan Central Force le Security Force hai combined operation kakching tengmo pal Bisenpur le Kangpokpi district haya anneya hitaka hin ram noi mi chi ran mi som pasari an mana chun silai som thum pakhat an man boka chun bom le tuta improvised explosive device 80 high heng hai khom hi som pali an man boka heng hai la hin grenade khom athang sa ani meitei hai nan thodan pa ngai bokin Preston International School Infala grenade an lo si no kani hi an grenade si hi jingkar sweeper pan min munthit pan aba musuka porompat police hai ko report ania porompat police hai hin mun himting an soya an wasukpu tikha khitani boka chun zani khan KCPPWG pakhat KYKL pakhat an mana chun inrin ni khan KCP apun bahai pakhat le pistol pakhat an man bokani chun imphal ko puisunga tuta damdoya smuggler tho Muhammad Manir kumsom thum parit ni kha heroin gram som thum pali le police Central Force hain an man ti thu kha hit ani bokani chun hi samrem ko chun Manipur buoina le ya CM lo ni ta Biren Singh
voice audio leak chung chang khan he mi tu khom ni hai sin la namin do na suk suk thei tu le heng ang nam le nam kara buoina chok dok tu hai chu atu khom ni hai sin la India Supreme Court chun kan hum no ding ani ti in birin chang sung chang thu khan an hung ril bokani hilaya ang ril tu hi Chief Justice of India Sanjeev Khanna le Justice Sanjay Kumar hai in si kinan hung pek modingin a bokani he Biren Singh bok hi Manipur CM Hongninok Roseti in Central High Court ma tuta Manipur Naga Union le Meitei ran hai chun ji kinan pek lu ti ka mo ani boka alai chan chin dong na hilda na chun Manipura opposition party le Biren Singh a Mel Mahan thil rana Biren Singh hi chief minister ani na thoka in bandinga an norna le Biren Singh kha an ban ania amiruk su voisuni chenhin Manipura chief minister ni theiding BJP highlight mozo ani boxi no lein Biren Singh bokha chief minister ni no se tia zikin an pe kaniti khari dingin a bokani chun he nakita isilang khan sambit patra chu XCM Biren Singh ina anin big zoin BJP Manipur in charge speaker ni bok Satya Brata in Bamon Lekai Imfala alut tika rit dingin a bokani chun sanchine hi danin video viral khom mudingin a Meitei People Liberation Army 80 hai chu Manipur phairam sunga tlangram chikte te haya tula hin nasatakin training annei ti hi rit ania video viral khom muin a bokani chudein na mun senga hai ni khom mong changa in ring lova ding ni na ti kha in rit dingin hung pong sa bokani voisun Manipur district mun rana cheng na haya sunga thuboi thaboi fielding chu a no ani ti kha voisuna dinga chanchin tlang pui report hung pek thei hai chu an ne